urumva abantu bari babukinze amatike y'indege abandi bishyuye amabisi abantu bari babukinze amahotel urumva Burundi noneho amahoteli yari yahenze ku rwego udashobora kubyumva nimba ari wenda ahantu bishyuzaga amadolari 30 ku ijoro yabagabaye nka 60 bakubye nka kabiri sinzirimo kunkurikira ale ndakurikiye kabisa hanyuma ibintu byose byari byadzimbye mugabo bazamuye cyagati of course urabyumva bakira aho ngandaza kubaza mubaze uburyo aho ubundi usanzwe ekonomi y'igihugu irazamukira kuko amafaranga yaje mu gihugu yego komeza baza kubikomozaho abantu abatarabukinze amahoteli bari babukinze amapartement urumva abandi babukiye bari bujye mu miryango gutyo mbese abantu batsimusha mu kazi urumvikana igiterane cy'umuriro nyine ndashaka kumvisha ikirere uko cyari kimeze uko byari bimeze noneho nkumvisha n'ibintu abantu bahombye niyo mpamvu uri kubwira kugira ngo ubyumve ubwo abo ni abantu ku giti cyabo noneho dushyizeho rero ministry yakodesheje venue aho abantu bazakorera iminsi ngahe 3 yishyuye decoration yishyuye amasnacks abantu bazafata bari mu giterane umva bishyuye ABCD abakozi b'Imana bagomba kuza bishyura amatike bose arere turi kandi twege ninde bana ndashaka umunyamakuru nago gukorera ngo twege kandi umva iriya ministeri itumiye abantu ni indege business class hago bajya birumvikana nago abakozi b'Imana ntabwo apotre minara gutega bisi naga apotre ndavuga abandi bashyitsi bacu twakuba watumiwe ugomba guhabwa agaciro ukwire nk'umukozi w'Imana iryo joro ryo kuwa kane abasotsi barwa ntari busome none igifaransa kimeze ukuntu kandi murabizi ibaruwa ivuga yuko igiterane gisubitswe kuwa gatanu ni mugoroba amakuru atugereho yuko hari kunugwanugwa kudeta mu gihugu cy'u Burundi ahore bamwe mu YouTube channel hari YouTube channel niba yitwa Bwiza niho nayibonyeho Primo Media baragikoze icyo kiganiro cyuko i Burundi hari kunugwanugwa kudeta ko yuko radio y'igihugu urabizi ko igihugu gifashwe ikintu mu bintu bya mbere by'ibanze hari airport kibuga cy'indege hari presidence hari na radio y'igihugu na televiziyo radio y'igihugu rero yari igoswe ku buryo bukomeye n'abasirikare special force special force ko zayigose ibintu bivuga nk'umunyamakuru none ubwo iby'idini twabishyize ku ruhande itorero utugeze mu itangazamakuru nk'umunyamakuru njye nyibona iyo nkuru nahise nshakisha kumenya amakuru yacukumbuye nk'umuntu uri muri icyo gihugu urabyumva ibaze nawe uri mu gihugu kitari cyawe umaze kwangirwa gukorerwamo icyakujyanye ukajya kumva ngo kudeta tubahaye ikaze kuri Mutamba Juliet yes ni iminsi myinshi ariko tuba tugarutse twagiye kubashakira amakuru ya indi yo hasi ndani nkuko maze kubimenyera n'amakuru yo ku mihanda we talk to inspire mutabomeze ute meze neza gahoro nago dananiwe cyane kindi ni ijwi cyane nago imeze neza niba gripe ni simbizi byanze kujya kugaruka ku murongo cyane urugendo rw'aganiriye munaniro hatare ku bantu bari kumbona babona ko naniwe mu maso kubera kugenda amajoro kugenda uburyo umuntu atari yabiteganyije kugarukamo nibyo ugiye kutubwira urugendo rw'i Burundi rwagenze gute birashyushye dukubutse mu mahanga mugabo hewe mutubarire mugabo mutubarire ingene byagenze honestly ntago nari nzi yuko ngewe buriya mu Burundi mba numva nyine ari ahantu hacu barumva ari ahantu hafi cyane ntago numva ko ari amahanga ariko bro igihugu aba ari igihugu so igihugu aba ari igihugu ubwo ngubwo muta dusuje abantu bose badukurikira ariko turakubita tubangura twese twinjira no operation
tuyita operation ntago operation okay na operation irimo nenda Gusa- tujya kuhagaze I Burundi ngo nta kamara amazi Burundi tubwire rero muta turashimana yuko twagiye amahoro tukagaruka yandi n'ibyatubayeho buriya kubemera Imana turabizi neza yuko nta kintu kibaho kidafite impamvu nagiye mu rugendo rwateguwe n'itero rya Noble Family Church ariko rwateguwe na ministry ariyo Women Foundation Ministries tugiye mu murimo w'Imana mu twerekeje umushumba wacu okay gukora igiterane cyitwa Connect Conference Africa ubundi ntago Africa ntago ibiri ni Connect Conference ahubwo biterwa naho tugiye hari igihe habaho Connect Conference Africa hari igihe habaho Connect Conference Europe America gutyo so none rero ubu ntabwo nzi umwambaro ngiye kwambara mwe mama muhaguruka ibintu byose bipanze uretse nimba yambara umwambaro w'umunyamakuru niba nambara umwambaro w'umukristo ntabwo mbizi ariko ndabona ndagenda bibalansinga ariko cyane cyane uyu munsi ndaho umunyamakuru kugira ngo nze kwirinda santima nyinshi sibyo abantu rero bitabira igiterane kanikuremo kugira ngo byorohe bahagurutse hano benshi bahagurutse kuwa 4 ariko hari n'abari bahagurutse kuwa 3 bamwe bakoresheje indege abandi bakora urugendo rw'igiterane ibintu byose bipanze biri ku murongo abantu nyine tugiye abantu bagiye mu giterane to bisanzwe cyari igiterane abantu bumvaga nyine bari very expectant biteguye yuko kubera ko buriya Abarundi niho hantu mu Burundi dufite abantu twumva ururimi rumwe mbese imico ni imwe myinshi cyane ku buryo kujyayo umeze nkaho ugiye nyine nko mu ntara yindi cyangwa nyine ugiye muri bene wanyu wumva bisanzemo nanasuhuza Abarundi badukurikiranye muri kano turabasuje aho bari bose igiterane rero cyagombaga kuba guhera tariki ya 15 kugera ku 17 z'uku kwezi 2023 ubwo cyari guhera kwa 5 kwa 6 no ku cyumweru abagira booking urumva uko twagiye ubundi igiterane cyari giteganyijwe yuko nibura abantu bazakitabira bageraga mu 6,000 harimo abavuye mu Rwanda harimo abavuye muri Afrika Uganda Tanzania Congo urumva numva ari Connect East Africa nyine ni Connect Africa ureka ndakomeza harimo abavuye za Nigeria harimo abavuye Burayi Belgique Ubufaransa kwisi hose muri rusange Amerika twari dufitemo abantu benshi bagiye bava ahantu hatandukanye nkuko iyo kigiye kubera nko mu Burayi harimo abava mu Rwanda mu Burundi mbese ni connect no kuvuga ngo ni uguconnecta aba Women Foundation bose bari kwisi hose ababishoboye bahurira aho bigiye kubera urumva abantu bari babukinze amatike y'indege abandi bishyuye amabus abantu bari babukinze hotel urumva Burundi noneho amahoteli yari yahenze ku rwego udashobora kubyumva nimba ari wenda ahantu bishyuzaga amadolari 30 ku ijoro yabagabaye nka 60 bakubye nka kabiri sinzirimo kunkurikira ale ndakurikiye kabisa hanyuma ibintu byose byari byadzimbye mugabo bazamuye cyagati of course urabyumva bakira aho ngandaza kubaza mubaze uburyo aho ubundi usanzwe ekonomi y'igihugu irazamukira kuko amafaranga yaje mu gihugu yego komeza baza kubikomozaho abantu abatarabukinze amahoteli bari babukinze amapartement urumva abandi babukiye bari bujye mu miryango gutyo mbese abantu batsimusha mu kazi urumvikana igiterane cy'umuriro nyine ndashaka kumvisha ikirere uko cyari kimeze uko byari bimeze noneho wumvisha n'ibintu abantu bahombye niyo mpamvu uri kubwira kugira ngo ubyumve ubwo abo ni abantu ku giti cyabo noneho dushyizeho rero ministry yakodesheje venue aho abantu bazakorera iminsi ngahe 3 yishyuye decoration
yishyuye amasnacks abantu bazafata bari mu giterane umva bishyuye ABCD abakozi b'Imana bagomba kuza bishyura amatike bose arere turi kandi twege ninde bana ndashaka umunyamakuru nabo gukora ngo twege kandi umva iriya ministeri itumiye abantu ni indege business class ntabwo bajya birumvikana ntabwo abakozi b'Imana ntabwo apotre minara gutega bisi ntabwo apotre ndavuga abandi bashyitsi bacu kuba watumiwe ugomba guhabwa agaciro ukwiriye nk'umukozi w'Imana nawe urumva izo dépenses zose zirimo hagati abantu bagerayo mu kugerayo kwa kare nijoro ubwo ariko twarambutse abambutse abaje mu Kanombe bajyana bizwaho bagiye abasabye impushya mu bafasha ama passport ama laissez-passer ama CPG ushiraho impamvu y'urugendo bari babizi ko abantu bagiye mu giterane yewe no ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi hariho umurongo w'abantu gusa abari guterera abantu bagiye mu giterane atugiye mu giterane hari umurongo sinzi uko niba nawe gusona ngo byumve bari bafashe umurongo gusa w'abantu bagiye mu giterane no kuvuga ngo abantu basohotse mu gihugu bizwi icyo bagiyemo binjira mu gihugu bizwi icyo baje gukorerwamo rero nk'igihugu ntabwo akora mu gihugu utasabye uburenganzira bwo gukoreramo ministry yasabye uburenganzira bwo gukora igiterane ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani basubizwa bemererwa kuba bakora ku itariki 23 z'ukwa munani umunsi umwe umva turitegura byari byemewe kugenda iryo joro ryo kuwa kane abasotsi baruwa ntari busome none igifaransa kimeze ukuntu kandi murabizi ibaruwa ivuga yuko igiterane gisubitswe ngo kubera yuko impamvu zatanzwe basanze zinyuranyije n'ibizakorwa n'ibyabajyanye kagira inkuru rero icyo gihe rero binasohoka bamwe mu bantu bari baje ntago babimenya ko kanya abenshi babimenye bukeye bwaho kwa gatanu itangazo riba rigeze ku bantu biraducanga se mu by'ukuri objective yazanye abantu ni iyi ko twaje mu giterane ubwo bigisohoka rero ibinyamakuru bitangira kwandika bafata wino bakozamo akoze ikaramu muri wino abantu barashishimura batangira kuzana nuza objectives zitandukanye bana ndi bunyuremo bamwe baravuze bati abantu ariko mbere ko ninjira mu byo abantu bavuze reka hari ikiganiro uyu muyobozi wahagaze kino giterane yitwa Martin Niteretse yavuze yuko yavuze yuko ngo impamvu bahagaritse igikorane mugabo ari uko basanze ko ngo kwinjira bazishyuza ngo ari amafaranga ariko mu by'ukuri igiterane ntabwo cyishyuzaga hari ku igiterane kwa gatanu abantu bakinjira ubuntu kwa gatandatu hari sessions tugira mu Fenuza igira ministry igira mu gitondo urumva nayo ntibishyuza ahubwo abantu barabagaburira for free noneho nijoro kwa gatandatu haba dîner gala kandi ibyo byose byari bipanzwe byareretswe inzego zibishinzwe iyo dîner gala ntago reka baze gusobanura kugira byumve neza dîner gala ni dina y'abantu bahuye bashaka kuvuga bati ababishoboye mugabo ni bahure basangire baryoherwe ntabwo ari kuvuga ngo ni igiterane no igiterane cyawe kwa gatanu no ku cyumweru kwa gatandatu abagore bahuye mu gitondo urumva ibi byose ni ubuntu ariko dina isi yose abantu bagiye muri dina bari bufungure amafunguro mugabo no kwishura ntabwo ari kuvuga ngo ni ubuntu birumvikana kuyishura rero babashyizeho $50 ku muntu abagore 50 ku muntu $50 ni nk'ibihumbi 150 by'amayero na 200 ariko nta nubwo usundi hari kuzamo Abarundi bangahe impamvu yitwa connect surayizi nuko naho bavuye imihanda yose kandi yo connect mugabo si tegeko
nukwikoza kandi ni imwe mu zabaye impamvu ku gitaramo iyo bavuga ati iyo gala ntago ari igiterane ntago ari ubwirizemo sinzi niba no kubyumva nta kubwiriza nta ni ukugira ngo abantu bahure nk'abantu bahuriye muri minisitiri imwe bamenyane kandi ibyo bikorwa n'umuntu ubishaka kuko kwa gatanu waje mu giterane kwa gatandatu mu gitondo uza muri mu yandi indi session ibaho yitwa ninjye wa mugore muri buganire mugire gute nta kibazo noneho ku cyumweru uzaza gusoza igiterane aho hose nta n'igiceri cy'icumi wishuzwa ariko muri gala wagomba kwishyura amadolari 50 ariko ngira ngo ikibazo cyabayeho nuko bajya kwaka uruhushya batavuze ko iyo dine ari ukwishyuza ariko noneho ko kwishyuza byari byanabaye byararangiye sinzi ukuntu nabigusobanurira abantu bari buze muri connect n'abantu bari bazwi n'ubundi sibyo n'ubundi ayo mafaranga yari amaze kwishyurwa deja kera yanishyuwe bakiri mu Rwanda sinzi ko baje kumenya yuko ngo bari bwishyuze ngaho kwinjira ari ukwishyura iyo niyo mpamvu yatanzwe yatumye igiterane kijyasubika ariko kwibaza uti ibyo bihuriye hehe nuko abantu amadolari 50 ngo ni noneho ukuntu yakoresheje yaravuze ngo Martin yaravuze ngo bari ngo baje kudutwara utudolari twari dusigaranye nimba ndibarakizana ati turasahuwe turasahuwe ku madolari 50 ari igiterane cya Deben azishyuza miliyoni y'amarundi ntawamuvuze ibitaro bya Melody byagiye biba bishyuza amafaranga ntawabavuze ariko ngo tuje ngo Bible Foundation ize kubasahura ku madolari 50 twarumiwe so mu itangazo uwo muyobozi yanditse yashyizemo ati n'udolari twari twifitiye mwabaje kudutwara abarimu bacu baratwika ko abarimu b'abaturanyi baratwika ibyo bikiba twumvishe nyine igitana cyagahise okay turi muri dilemma ntabwo abantu bazi ngo bimeze gute reka rero kabaye kwa gatanu ni mugoroba amakuru tugereho yuko hari kunugwanugwa kudeta mu gihugu cy'u Burundi ahore bamwe mu ma YouTube channel hari YouTube channel niba yitwa Bwiza niho nayibonyeho Primo Media baragikoze icyo kiganiro cyuko i Burundi hari kunugwanugwa kudeta ko yuko radio y'igihugu urabizi ko igihugu gifashwe ikintu mu bintu bya mbere by'ibanze hari airport kibuga cy'indege hari presidence hari na radio y'igihugu na televiziyo radio y'igihugu rero yari igoswe ku buryo bukomeye n'abasirikare special force special force ko zazi yigose ibintu bivuga nk'umunyamakuru nubwo iby'idini twabishyize ku ruhande itorero utugeze mu itangazamakuru nk'umunyamakuru njye nyibona iyo nkuru nahise nshakisha kumenya amakuru acukumbuye nk'umuntu uri muri icyo gihugu urabyumva ibaze nawe uri mu gihugu kitari icyawe wamaze kwangirwa gukorerwamo icyakujyanye ukajya kumva ngo kudeta njya kuba numva umwotsi epfiri iri kuzamukamo ati cyamaye nka avuga ati ndapfa ko bangwatiririna noneho icyo utajya gutekereza utwana twawe tuzinja twanjye shaho ati uko ko penda wasize urumva bitarangira gutohoza mpamagara abantu abanyamakuru ndababaza bimeze bite bamwe nkasanga ntibabizi urumva abandi baransobanura bambwira ati rero hariho kunugwanugwa kudeta ariko biranashoboka ko atariyo ahubwo hari icyo leta y'u Burundi yikanze kubera ko icyo gihe perezida w'u Burundi ntabwo yari ari mu gihugu yaragiye muri Cuba hamwe na perezida wacu benshi niho bari nawe yitabirira nama yego kandi undi noneho ngo ku makuru ni uko Burundi inshuro nyinshi kudeta ziba ariko perezida yasohotse mu gihugu urumva bana nimwe neva perezida bamwita ngo neva neva urumva wa mugabo we ibaze nawe situation icyambere twa turi muri dilemma yuko tutazi ikintu cyatumye igiterane kitaba kugeza icyo gihe ntacyo twari tuzi none wese akubitamo kudeta uretse yuko harimo abantu b'abanyamasengesho basenga Imana uravuga uti nizeye Imana ntacyo turi bube ariko ubundi yataza kwamo ko kantu
hari abantu bari kumva bikoze ibintu bitari byiza. Mbese hari akantu kabaye ko kuvuga ati mu bacungire hafi abo bantu mwese twari kwibwirwa n'iki twari turi mu nzu igihugu ntacyo uzi ujye ko nubona ku mbuga nkoranyambaga bati kudeta mu Burundi yampaye titero zabize ngo kudeta i Burundi ubu tuvugana ibinyamakuru yampaye nka rero kudeta i Burundi yewe twumva ubwabo baratwishe nje rero ubwo mita switchinga tayari mitamva mu byo gusenga mitajya mu kazi narahamagaye umva nakoze recherche ntarakora mu buzima bwanjye bamvutse nayikoreye Burundi nakoze research ikintu cyitwa amakuru ndacukumbura nsanga mu by'ukuri ntago ari kudeta rimwe n'ugwanugwa byanashokaga simbizi ariko ku makuru make mfite nuko ahubwo leta y'u Burundi yikanze noneho bigatuma bongera uburinzi kuri radio y'igihugu. Abakuru bamwe ku mihanda rero bakavuga bati abantu baje gusenga agenda yabo ntabwo ari gusenga ahubwo bafite indi byari bibazanye harimo izo mpamvu zatumye bongera bakaza umutekano aho ngaho ku maradiyo. Kajya gusenga ukisanga uri gufata igihugu. Urumva? Ani makweti abagabo babyanze Abarundi babyanze atabagore babo ngo bameze nabi ngo yeho baraka amafaranga ngo abagabo ngo kugira ngo bajye muri dinegara abandi ngo ntawe cyo bashaka gukora ngo kugira ngo bajye mu giterane mbese havuzwe muri make i Burundi hari ikintu kivuga ngo muje kugumura abagore b'inaha cyangwa se mwabagumuye ubu ntawe ukiri kubwirwa ngo yumve. Ubona nayo impamvu nyinshi zo gutuma ibintu bitari bube. Izo mpamvu zirahari ariko urebye cyane sevuge gute ni umwanzi. Ni umwanzi kandi umwanzi ntago ari witore ntago ari wa ministry ahubwo ni umwanzi w'u Burundi. Ubwo rero tekereza icyo kintu mbere yuko wenda njya muri byinshi urumva cyarabaye abantu bashaka uburyo bataha bava mu nzira turataha. Nyuma yaho rero Abarundi nibwo baje kwanaliza situation kimeze. Hari umunyamakuru witwa amakuru ya cyari kihishe nyuma yamenyekanye nyuma commentaire zabo guhagarikwa ku giterane cya Connect Conference Africa. Hari umunyamakuru uzwi cyane witwa Pacifique Nina Hazwe afite abafowazi kuri Twitter uramuzi aha yaranditse giye kubasomera mwihangane kabisa ni ibintu birebire ariko ni ikintu cyerekana noneho uruhande rw'Abarundi uko babonye rino hagarikwa ry'igiterane. Mbese arasobanura n'ibintu byinshi nubwo hari amadetaye amwe namwe ahubwo atazi neza gusa ndagira ngo mbumvishe ukuntu byari bimeze. Yaranditse ati Martin Niteretse ntiyavuze ukuri kuva kuwa gatanu heze yabaye inkuru y'umubabaro ku bari biteguye kwitaba amakoraniro ya Connect Conference Africa yarateganijwe i Bujumbura kuva kwa 15 gushika kwa 17 Nyakanga 2023. Ayo makoraniro yari yiteze kwakira abantu barenga 4,000 bavuye mu mihingo yose y'isi. Akaba yari kuremeshwa n'umunyarwandakazi yamuka mu Burundi Apotre Alice Mignoni Kabera. Amakoraniro ya Connect Conference Africa aramaze kubera mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yarabaye ku mugabane w'Uburaya yabereye mu Bubiligi yo ngiyo byose ndi kubisoma ariko nyine ndi kutansobanura ejo bundi mu Rwanda ubu bari bahisemo kubikorera mu Burundi. Aya makoraniro yahagaritswe ku munota wa nyuma n'umushiranganje Martin Niteretse mu gihe n'abayitaba bavuye hanze bari bamaze gushika mu gihugu. Dokuvuga ngo ni mu gihe n'abantu bari biteguye nyine kuza bari bamaze kugera mu Burundi. Abashitsi bari bahageze bose bahari bari tayari. Aha. Abashitsi harimo ubwo watubwira nk'ibihugu. Sinabivuze se mu Rwanda hari havuye abantu, mu Bubiligi havuye abantu, mu Bufaransa havuye abantu, mu Buganda havuye abantu, Nigeria havuye abantu, nyine ni isi yose. Ako se u Burundi ntabwo wabusobanukiwe akamaro k'icyo gikorwa wa twagiye rero. Mwisigura idafashe ya Martin Niteretse
ubwo ni nk'ibisobanuro ngo bidafashije kuri ye no kuvuga ngo n'umunyamakuru w'umusesenguzi bahazwe aha yaravuze ati abatunganije ayo makoraniro bayasabiye uruhusha ku 22 kwa munani 2023 Martin Niteretse ubwe nawe atanga uruhusha ku 23 kwa munani 2023 wa mushikiranganje aca hengera buca amakoraniro atangura ku wa 14 z'ukwa 9 nuvuga ngo wa muyobozi n'indi watanze uruhusha yahengereye nyine igiterane kiri bubyuka kiba urumva ku 14 abasohora ikete ribuza amakoraniro atanga imvo idasiguye yise usage abusive de l'autorisation ahita asohora urwandiko mbese ruriho nyine ibisobanuro bidafututse ndimo ndasobanura mu kinyarwanda benda kugira abantu babyumve ivuga yuko ari bakoresheje uruhushya mu buryo butari bwo sinzi riba ari byo usage abusive de l'autorisation iryo kete ryahawe abateguye amakoraniro ku munsi yari gutangurira ko ku itariki 15 z'ukwa 9 urwo rwandiko nyine nibwo barubahaye aho twandikiye inkuru yerekana ko Martin Niteretse we wenyine ariko aracafuza igihugu yaciye atanga ikiganiro arasigura icyatumye abuza ayo makoraniro yemeje ko abatunganije amakoraniro bariko barishyuza ijambo ry'Imana mu gutangisha 200,000 FBI ubwo ni francs Burundi I don't know amafaranga y'u Burundi kashe $50 kubazitaba ayo makoraniro ubwo baraduhekuye Martin Niteretse yavuze ko abo bantu baje guterura $2 igihugu cari gisigaranye Martin Niteretse yemeza ko yafashe iyo ngingo kugira ngo akingire Abarundi kubera ubafatiye ku Mana washobora kubatwara utwo bafise twose aha indi ngingo y'umugabo yaravuga iti ukuri ni ukuhe nk'uko twabihawe n'abari biteguriye kwitaba igikorane nta muntu n'umwe yari gutangishwa amahera agiye gusenga nibyo nabasobanuriye mbere amakoraniro yo kuwa 5 kuwa 6 ku murango no ku munsi w'Imana abajeyo bari kwinjira ku buntu nabisobanuye haruguru kuwa 6 ku mugoroba hari hateganijwe igitaramo bita dîner de gala wari umugoroba abaje bava mu bihugu bitandukanye bari bateguye ngo bafungurire hamwe iyo dina yarigenewe abantu bakeyi aba yamaze kuriha bari 100 ariko aritezwe hagati ya 200 na 600 urabyumva mugabo ibi kwisi yose birazwi uko bikorwa reka ne kujya muri ibyo byinshi aha ariko mbese intumbero nyamukuru ya dîner de gala yari gufasha abava mu mahanga kuronka akanya ko gusangira abantu benshi cyane bari biteguye kwita umunyamakuru we yabisobanuye neza kabisa abantu benshi bari biteguye kuyitaba nuko diko bisanzwe babikora iyo abakenyezi bahuye mu bihugu bitandukanye babagira bati ko turonsa akanya keza ko kubonana nitwovaye dusangiye nitwovaye tudasangiye aha nyuma yo gutegura ayo makoraniro vyatwaye amafaranga menshi agena no kwerekana igihombo cyagizwe ku itorero ryateguye amafaranga abashitsi n'abandi ikinyamakuru yaga cashiza habona uburyo bwahereye mu mwiteguro y'aya makoraniro mbese cashiza habona amafaranga yagendeye muri iki giterane icyambere abashitsi n'abandi bo kwitavye ayo makoraniro bavuye hanze bashikiye mu mahoteli atandukanye aho usanga icumba cirirwa $100 ku munsi nega amatwi wumve ibyo twavuga turi bwinjiremo nibura buri cyumba bari barimo hoteli yishyurwaga $100 aho ni ku simple ku bantu nyine batari abashitsi nyamukuru urumva ibibanza amakoraniro yabereyemo sale yarishyuwe $4,000,000 ku munsi uretse ko ayo sina amafaranga yinjiye mu gihugu noneho wumve ko yavuze makeya kuri reality
miliyoni enye ku munsi twari gukora iminsi ingahe 3 harimo na dinegaro ubwo ni kwishyura inshuro enye gushariza ivyo bibanza decoration byarishwe miliyoni 15 decoration yonyine miliyoni 15 kandi ayo mafaranga yinjiye ale ndashaka kugira ngo utaza kugira ngo bahavuye batayishyuye ni ibintu byishyuwe mbere barasigaranye se mutarakoze barasigaranye iki Abarundi se ko numva batabyitwayemo neza ivyo wabifasha gutanga amajwi na podium vyarishwe miliyoni zirenga 20 urimo kubyumva se ntago bagombaga kuyabasubiza nuko ntaye basubije ese ubwo si ubujura Umurundi yaga ivuga ku bantu ivuga ko ku bantu 600 bari bitezwe muri dîner de gala ijana bari bamaze kwemeza ko bazitaba ayandi bakoranira asanzwe hari hitezwe abantu 2400 kandi abazoyitaba bari bamaze kuvyemeza ukuvuga ngo 2400 nabari biyandikishije ariko mu byukuri bari hari hitezwe abantu bagera ku 600 umuntu avuga ko ibikorwa vy'Imana bidasaba amafaranga aba ari umubeshi ikintu bavuga ko atazogusenga atarisha amahera bimwe bavuga umunyamakuru yavuze ngo umuntu avuga ko ibikorwa by'Imana bidasaba nta mafaranga bayagiyemo yababeshi ikintu bavuga ngo naga ari bugusengera utarisha yego nicyo we yavugaga tugeze rero ku kinyoma cya Marite niteretse Martin Niteretse yarabeshe mu kuvuga ko Apotre Mignone yaraje kugurisha ijambo ry'Imana abo kwitavye kumva ijambo ry'Imana be n'inyigisho zijanye no gutera imbere mu bakenyezi bari kwinjira ku buntu nta muntu n'umwe yari kurishwa kumviriza ijambo ry'Imana Martin Niteretse yarabeshe mu kuvuga ko Apotre Mignone yaraje guterura $2 dusigaye mu gihugu abatanga amadolari muri dîner de gala barabaje bava hanze kandi benshi bavuye mu bihugu vyabo bamaze kuriha nibyo nakubwiraga kandi birumvikana ko uri hanze ariha mu madolari aba guterura amadolari mu Burundi ahubwo abo bantu bari bayazanye mu Burundi sibyo amadolari yabo bayarisha amahoteli yo mu Burundi bayarisha imfungurwa mu Burundi ibyo kurya bayarisha ibindi bashimye mu Burundi twarahashye muri bo harimo abakenyezi bifise bohavuye baza gukora imigambi ikomeye mu Burundi bashobora kujya amaproje mu Burundi kugira ngo bisobanure ni cyane imishinga mu Burundi hano hantu Martin Niteretse yarabeshe cyane icyo atanavuze gihambaye nuko urutonde rwose rw'ibizakorwa yararufise agisabwa uruhusha ntivyumvikana ingene yavyanse ku munota wa nyuma kandi byose yarasanzwe abizi Viza yotanga imvo y'ukuri yatumye bihagarika aha rero kabije ku cy'Uburundi cyahombye niyo yanyuma cy'Uburundi bwahahombeye Apotre Mignone Kabera azwi nk'umukenyezi ariko arahagurutse abakenyezi bo mu karere no mwisi ngo bamenye kubaha Imana no kwiteza imbere abakoraniro yiwe aritabwa n'abakenyezi bamaze gutera imbere usanga bava mu mihingo yose y'isi baze bakaza kureba ingene bonashigikira abandi bakenyezi mu kwiteza imbere buryo umuntu ahamagara abantu bakava mu mahanga yakure bakaza mu gihugu kanaka bakabona ubwiza bo ntago babyifuza kuko umva ni ibikorwa by'amahoro by'ubukerarugendo yari igihugu kigendwa bikagenda neza smoothly biba byumvikanisha ko mu Burundi hari amahoro nta kibazo rero kubihagarika nk'uko ahubwo yabihaye noneho motivation abavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi nta kigenda kuko urumva bavuga ati nta mahoro nta bwisanzure nta muntu waza ngo ahakorere nta bukerarugendo ntaki ni ihe nyungu ubutegetsi bufite mu kubuza amakoraniro nk'aya aba mu Burundi kuko si ikoraniro rya mbere babujije mu Burundi tuzi ibitaramo byagiye bihagarikwa by'abahanzi b'Abanyarwanda bajyayo bikanga n'uyu munsi no bageze no kugiterana ni ihe nyungu bufite mu kurwiza abazogenda baravuga mu isi yose ko Burundi buri mu ntwaro ibi none sinzi ko nabisoma biri mu ntwaro y'agahotoro kandi ko atawukwiriye kujana amafaranga yiwe kubera atamenya ivy'ubutegetsi by'abategetsi baca badukana umwanya wari wo wose
kubera iki leta yarindiriye ko abateguye amakoraniro banza konona amafaranga yabo abo kubankira hakiri kare. Umunyamakuru yababajwe na image igihugu cye cyahakuye cyatari nimba Martin Niteretse ari umupoza yinyegeje mu butegetsi notahura inyifato yiwe kuko intumbero ihinduka iyo gucavuza intwaro yandayishimiye mwisi yose. Ariko nimba Martin Niteretse ashigikiye Ndayishimiye arareba neza uwamuhanuye bino bintu nimba tuzogumana ubutegetsi abategetsi bafise ivyumviro bipfuye nk'ibi na terambere turota muri 2040 nidusezere. Bafite icyerekezo cya 2040. Imana izihezagira umukozi wayo, Imana irinde Burundi bwacu n'abarundi bose. Ariko bafite ukuntu biragiza Imana koko. Bafite ukuntu mu gihugu bagituye Imana ariko ukabona gahunda nk'iyo bayiburijemo. Muta ngira ngo reka nkubwize nta kamara amaze umugani wawe. Jewe reka nkubwire Abarundi ndabizi benshi baradukurikiye n'abana beza nta gushaka kubyumva ariko bafite ikibazo hahora ubutegetsi bwabo buhora mutuntu tw'utubazo nose nk'ubu ngubu abantu baraje ni opportunity nziza uzarebe twebwe abanyamahanga ukuntu tubafata uzabirebe twe ni diyo nyatuzi neza yuko uwo muntu navana image nziza aho hantu ari bugenda gukora publicité n'ahandi azinya amafaranga azinya ijambo ry'Imana wowe kugira ngo mwakire ibintu byose urabishesha. Ese niba wabisesa kuki utabisesa atarahagera atari yonona amafaranga angana gutyo? Ese bakibaza ngo bashaka kugira ngo abantu batakaza amafaranga yabo nibarangiza nibyo bari bajemo babiburizemo bagende basigira amafaranga? Bashaka kwibaza cyo nani bashaka kwigira ku baturanyi babo ibyo nibashaka ntibige ariko uribaza icyo kintu kuna ari ubuhemu hari izina ribi ibaze iyo babige iyo okereka twemeze yuko harimo ikibazo ayo mafaranga badashaka ko abandi bayatanga fine yanashobokaga yuko iyo dine bayikuraho cyane kigakomeza ariko se bajya kugenda gute ko babasubije bwa deja byarangiye abantu baba basabye impushya indege zifite igihe zizagendera amatika bafite amatariki yandikiyeho urumva uribaza kugira ngo abantu basubireyo iminsi itarangiye uzi ko kongeza kugira ngo usobanure neza kongeza guhindura itariki y'intuzo ya tika y'indege basabye amadolari 200 birimo kubyibaza kuva mu Burundi za mu Rwanda wararishe kugira ngo warishyuye arere tour ariko kwa ko gitene wese gikansoringa nta kintu umuntu ariko bagikora hehe mu Burundi ugomba guhinduza ati bakongera n'imodolari 200 se ushaka kwibaza what is going on. Abarundi ntago abantu bari mu Burundi mudukurikiye muze kutubwira niki kiri mu Burundi habaye iki byagendekeye bite ese hakorwa iki cyo kintu cyo kwa nabonye cyo Abarundi barakwiye gusenga cyane none n'umuntu wese wakanagiye asengera Burundi kuko bafite ikibazo gikomeye cyane cy'imyumvire. So gahe nguko rero mukanda bakorera ndi operation noneho y'u Burundi nk'igihugu nk'ijisho ry'umunyamakuru wageze mu Burundi uko wabonye byifashe uko nabonye bimeze none wenda n'Abarundi baze kuduhanuza turebe ese twakora iki kugira ngo Burundi kweri sinzi turaza kubivuga muri operation ya kabiri mukanya ngiye kubakorera sinzi niba izasohoka wenda nyuma y'umunsi umwe y'ikino kiganiro ariko ndashaka kugira ngo noneho mbabwire ngo ibyo nabonye Burundi harimo ibyiza pe ariko harimo n'ibindi bitashimishije turi kumwe. Reka tubashimire guys muze kujya muri comment namwe urese tubwire ikintu yibukira ku Burundi ubwo yagiyeyo. Yes ubwo nuko byagenze turakomeza tubakurikiranire ndetse hari n'indi video igomba gusohoka nkuko Mutamba bitangaje wibuke gukora subscribe share like ubundi tukomeze tugendane turabashimiye cyane.